Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pa, bengin ng Diyos po kaya kayo nga nini po Kuya Marvin at makayantabi kayo pamorin po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Season 2 Episode 27 ning programa ning Archdiocesan Council of the Laity ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing like ko, love ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po keng metong oras, akwentuhan patungkol kareng miyayaliwang pigagap at kayaw sandaring kapatid tamong like ko, o rin hausan tamo pong kalike ko, ayan. Happy New Year po kaya katamongan at Happy Three Kings. Sabi da po rin liwang lugar na. Kasi po king Balen Santa Ana, pag Three Kings po metong ya pong maragula okasyon ka rin ta. Kasi kera kalan po ka rin kaya kaming barangay ka rin. At ila pong koral dalat king kasalukuyan kaninin ing kanako pong mismong barangay San Isidro maka-schedule na pong magkoral dal ngayon beng. So den pong Tagaliwang Balen nung bisa ko pong maka-experience koral dal munta kayo po king Balen Santa Ana. Okay, at syempre ngayon bengi po at kaya be tayo po yung kakatamong kaluguran na Big Brother. Big Brother, mamaya ka pa mong po kaya ka rin kakatang talapak ramdam. Muna po, mag-greet ko po pa si Bayong Merry Christmas. Yeah. Pasko pa po. Yes. Happy New Year. Ang po pong bukas po, Happy Epiphany po. Yun. Dakala salamat, Brother James. Kaya be daka ketang metong episode Christmas. Yan. Nung pansinan nyo po, fresh na fresh at chuya po king Chapel of the Holy Eucharist. Yun. Kawakawani kami po kasi ako sabi kayo na diretso ko palaging radyo. Wapin po na po yata bring kaya be. Yan may timilit ko po minta. At syempre po maswelo tamo pong maswelong hening bengi kasi hanggang nanong oras pwede tayo pong hausan at syempre inabaya nakatamo po keng muna ng Sabado ning banwang 2023 kaya katamo pong kaluguran. Yes. So thank you for the pamiyaka pa po kay Brother Ariel ka rin kakatamo. Manalbe. Merry Christmas po, sabi natin pong Brother James, no? Hanggang ngayon, panamdaman tayong lugod, lugod, pakalolo ni nga pong Ginoo, and Happy New Year. We expect more blessing, more exciting moments bilang Kristiyanong Katoliko. Kita mo may kakapatad, ngayon mas lalo lang paigtingan. Yes. Ing pamisan metong, pamitambayan, no? Pami dake king kaya katamong kagiwan kaya tiking yato ngay ni. Yes, so ni may house kailangan tugon. Isang call lang ni aking Brother Marvin at nandito at masaya ko pong igit ko lang kapatid ko. Yes. Merry Christmas and Happy New Year po. At syempre pangako na naman po kaya katamo ning kaya katamong kaluguran na Brother Ariel na aliwa po ining tatawli kasi pangadwaya pa ini. Pangadwaya po. Kasi kitang minuna I think online pa kanita we talk about education po. during that time kasi kitang milabasan kasi iya po ay yung supervisor na ning District San Fernando po. metong po ring supervisor. Or yung mismong supervisor na metong po. 20 supervisors po. Metong ko po karetang 20 supervisors. Okay, district supervisor ya po king San Fernando. Kena mo siguro mapila na aldo kanyan. Opo. Mirasta kay metong maragula commitment na naman po king regional office po. Syempre. And Moving up. welcome 2023 with the bang. Okay po so dakal pong salamat Brother Ariel at tinango kayo po hanggang pong very short notice siya po at nung ating kayo pong buriya pong kumbira ni Brother Ariel mayanya mo pong kukumbira ni basta't para po kinga pong Ginoo katamong pisambal. Pero kung karing medyo ali pa nga pong Ginoo medyo leleo ko pa po magleleo. Okay, so dakal pong salamat at syempre po kareng bisa makiabe kong James nanon lang pwedeng gawad ban kanita kaya be talagang kwentuhan tamo. Kaya pong Globe Line tampo ay ni ping number. Mag-text ko po kaya kami 0915-954-1303. Kaya pong Smart 0918-351-8282. Sun subscriber naman po
0942-357-4268. Mangyari ko mo nang po magkaiking online Yes. streaming tamo po, ne? At yung tamo po keng YouTube, Mm-mm. ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com ASF. Basta po search siya po yung ASF Radio Station 91.9. Pati po keng Facebook, makanita mo naman po. Yes. Search siya mo po. Wow. Akin siya pong taming. Or para mas mabilis na, it's www.facebook.com/official.asfradios. Twitter and Instagram, Kong James. In Twitter naman po, DWBL 91.9 Bright FM or username at radio_ASF. Tsaka po Instagram, DWBL 91.9 Bright FM. Yun. Username at ASF FR Radios. Okay, so dakal pong salamat na. So, Rene pong miyayaliwang social media platforms po. Pintalanan no po ni kayong ni katamong radyo ban kanita ne. Subaybayan nyo la hanggang no ka rin kayo po. Pwede kayong manalbe via YouTube, via Facebook. And at the same time, keng Instagram and Twitter po, akit yun lang miyayaliwang programa. Ban kanita ma-update mo po. At syempre, ipamalita tayo po na atin niya pong radyo yung kakatamong Archdiocese. At baka tadakala pa po rin kakatamong kakalugurang kalayko magkyabe keng kakatamong kwentuhan. Lalong-lalo na keng Laiko Lab. Wow. So, ban kanita formal tayo pong ibuklat yung kakatamong kwentuhan. Kung James, pwede mo kayong pangunahan keng kakatamong pamuklat at panalangin. Let us all put ourselves po keng presensya na po ng Ginoo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa mga biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka po sa amin, samahan mo po kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahulugan ng mga nakakita at di nakikitang katotohanan sa aming buhay. Basbasan mo po ang gabing ito upang tumago sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasan na tatalakayin. Gamitin mo ang host, ang resource person po namin, mga technical people po namin na sangkot sa ngayong oras na ito, upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakala salamat kong James na ikitang pamamye pamuklat panalangin ban kanita abuklat taya king mit mong kabanalan ng kakatamong episode nga ni Bingen. Pero baka tita magiyang konektado kitang milabasan na it's the Happy New Year episode, special episode na Happy pa talaga. Kaya biya ko po kitang episode tamo last. Happy deep inside. Yes. Oh. Naita, kaya biya ko la po rin kaya katamo kaya ben Confer at saka Sister Weng. Kitang kaya katamong special episode king special New Year yan. Special New Year now. Anong no ka rin pisabihan niya itangkay. Dami mapila na challenges and benefits na ning pagiging pengari. Yan. Pengari in a sense kasi we also kaduaya mo pong celebration na ning kaya katamong pisamban in New Year celebration Pero muna ka rin it's the celebration tamo po king solemnity ng Mary as Mother of God. Yan. Anong no ka rin ing meging kwentuhan tamo itang nanularit ang maging challenges tamo bilang metong apengari. Ganing panahon tamo siguro kung Brad, dakal ka mo naman maging challenges bilang lolo. Yan. Bilang tatay at bilang lolo ay nakakaranas tayo ng mga mga
challenges. Yes, yes. But dun sa challenges na yun, dun tayo nagiging matibay sa relasyon sa Panginoon. Yes. Sa bawat isa. Yes. No, nung lalo rin bagay-bagay nga rin, tamo maging matatag, Yes. tamo may kakalugod matigit. Yes, yes. Mayap la rin. In a positive way, we can use them in our lives po. Yung mga ganong challenges. Itang metong highlight na nitang kwentuhan mi during that time, it's makananong Maria bilang metong ima, meging imaya keng kakatama. Ginong Jesucristo na nung nuka rin. Ikita mo naman karetang mapilan na kwento ne. Sabyana na kaning metong mga anak na, o ba't pantunan nyo ko? Wari, dapat at yung kang balaningig pa ako. So, makanano ning tinggap king puso ng Marieta. Makanano ning tanggapan ning metong apengari na ing anak na, makanita yung mga mano. At balo na naman atin yung special role ni Mama Mary king kakatamong salvation history. Pero syempre, bilang metong apengari, hanggang pang balo mo atin yung special role, manandama niya siguro at that time. At mga tayo maging kwentuhan mi kasi mi patsyempo kami ngatlo pala, special parent kami ngan. Kami nga doang atsingweng, ating kaming special child na kailangan antabayanan. I-confer naman, single ya, pero may giyang pengari ka rin kayang pangunakan. So it's somehow may giyang special. And at the same time, Mama Mary is a special parent mo. Yeah. Kasi balo tamo nung nanay maging kwento na kang kaya katamong kang Jesus Christ na. And at the end of the day, bilang may itong pengari, it's a blessing pa rin. Yes. Kasi we are blessed, Sabi ko on February 11, 2016, kanta ko penamdaman that I will be a father. Kasi ikit ko kayong Facebook din natin. may pregnancy test. May pregnancy test something asawa ko at ikit mi na positive ya. That time, karing ko penamdaman na I will be a father for the rest of my life kasi iningan ako. Alayang aliwang awsan na tatang nung aliwa mo ya ako. Yes. Makisawa yaman, father-in-law na ita, pero ya ako yung tatang na talaga. And that's an experience, no? And Experience the blessing love, and the challenges the love of God. Experience will the start love of God. at that Everything moment. falls into the love of God kasi, di ba? Yes. Ano man yung malilyari kay beta mo, laging magbalik kitang lugod ng Diyos. Yes. Okay, so dakal pong salamat karetang may tabi kaya kami at the same time. Sana po may kapag-reflect tamo kaya katamong maging role as a parent. Kareng anak tamo at kareng mo naman pangunakan tamo or karetang estudyante tamo. kareng estudyante bilang I can say my child, sabi nato nga my child lareng anak kay Yeah. estudyante tamo. Yes. Keta pong may kamis ketang episode ay balikanan niya po. Yes. Ngayon pong kasanti nga episode. Ako Yes. po kaya po apanalben that time. Live. Pero ng January 1 ning Bengi, almost mag-January 2 na. Karing kaya po inalben and it's worth the time. Yes. Dakal pong salamat at pota pong basan-basan minoman po rin comments yung kanita. Hanggang pong milampas matutula kami po karing pwede yung maging reflection mo naman. Okay, so bayo tayo po ibuklat formaling kaya katamong episode ngayon ng Bengi. Mag-break tamo pa pakiramdaman tala ring mapila na paganaka at ali kayo po mama ko. Uling kaya bedo kayo at itiing programang Makiramdam at Magparamdam. Kong James. Like ko, love ka. Kambening maglapo tula, paulining kalam ning mabiyay kristyanong kasalpantayanan, kikilananan tamo ing kayausan bilang laiko. Nung makananong misundo, ing pamanyulong, pamipalalam at pamipalaganap, king pamanang maya pabalita. Lalong-lalo na, karing kapatadamay na, mililele, malilili at maluka. Babiene po kay kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ning kay kayong talasuyo, Brother Banjo Serrano, at kambedaring miyayaliwang lupo at bedaring laiko ning kay katamong Archdioceses, ing metong nga programang nung nukarin mika pamikatagon ban pisabyan at panigaralan ding ganaganang paninap, pigagap at buring paintungulan anting laiko. Ban tunayang panandaman at biyayan antimong komunidad ami papanganap, mi papananggap, mi papangadi at mi papanantabi. Ding miyayaliwang lupa at biyadaring laiko ning Archdioceses ilang maging siwala
at himahe, ban mi ka mas malalam a pamangilala bilang laiko. Karing miyayaliwang kalam at karisma, apigkalob ning Ginoo king balang metong, ban kanita, deting kalam areni, tunay lang magamit anting sulu at asin king kasalukuyan a pamangailangan. Mekeni at abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa, maramdam ya king radyo ning kekatang Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At apanalbentaya naman po king Facebook live streaming king @official.asf radio. Mekeni at misasan metong tamo king programang Laiko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Makyabe aking pamidaon panalangin para king pamigaganaka, king aldo na ning kamatayan ng kekatamong kapatad, Reverend Father Benjamin de la Paz, kaniting kapitunang aldo, ning bulan na ning Enero. Inipuin kayong among sa Himpapawid, Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Radio Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka, at kaya beta pa rin po yung kakatamong kaluguran na Big Brother James, at yung kakatamong resource person ng Bengi, Brother Ariel Garcia. Yan. At syempre, kalupaning sinabi mi nandin, metong nga po pamurin pong special episode din ni Paulina ning mumuna dili, it is the first Saturday of the year, and at the same time medyo tintapang vacation, hangover yan, hangover ngaliwa sir uli Miyerkules itang pamaglubtaging obra, talagang makibat-batang Tinuro na ako nandin, sabi mo. Tinuro na ako. makibat-batang kapaking pagkeran mo medyo makilabang ka kayo nung mag-stay ka pa oli. At syempre ng Miyerkules po may late ko po king obra. At syempre Paulina nita balo tamo na nganing Christmas holidays. Dakal tamo meging okasyon na pintalan may ayaliwang okasyon. Brother, nano lang ding okasyon na dakal yung okasyon na mayari uling after 2 years penamdaman tanan naman yung pasibayong. Diba dati medyo maging ating restriction keng pamiikit tamo pamanantabi at karening estudyante ko na naman kening kening City College kitnang pula lagi yang may banggit karela itang pamilya tang Bela kanong may mag-reunion Bela. So they meet each other. Parang ganun sa atin din. Talaga namang dinoble time tayo. Tapos may saktuya pa mong dakal lang alang obra kahit ang panahon na ito. May tago niyan Domingo kay bat Lunes pwede na pang i-extend. Yes. So we extend. We pay forward. But may cancel na para kay klase ng mumuran. San ka pa One may cancel lapit. Second day ka rin let us appreciate these things. Yung biyeta mo. May kapilang ka mong okasyon kanta? Dakal po. Dakal kasi year-end keng eskwela, year-end keng district, year-end keng division, year-end keng city hall, year-end keng DepEd. A lot of things to do, but again, mama ko dapat ang spiritual. On top of that, reunion keng pamilya. Pero itang simbang Bengi, makakalingwan yan. Walang pa mo itang talagang binulos de talaga. Dapat di ba 2 years taro kung pwede. Online. Para bang go back to our reality. Sana magtuloy-tuloy. At may tuloy itang COVID pa. Ikaw kung James, may kapilang ka mong kintansyan. Marakal kong tinanggihan. Okay. Kasi marakal retang sabi-sabi. Yes. But it's more of also a way of saying, let's be more simple. Simplify tayo. Okay? But kasi, though it's time to celebrate,
patretang ating kong influence keta mong program ken kay I always say make it simple. Yes, Make it yes. simple. Marakalar puring mamangan. Yes, yes. Marakalar nga makapag-party. Yes. But King Visayas Mindanao, we here in Pampanga pati tayo po araramdaman. But before Christmas pa, Yes, it's yes. already flooded. Yes. Karetang places rito. Yes. So our way of contributing is itang simple mo. Yes. Simple mo. Wane, apansin ng Kevin ngayon bistaman na itang Busy. nung karakaldetang mga seta okasyon doya ko ikit ko larin pintalang ko laretang may dakal ko mo naman ikit a okasyon akakita itang grandiose pero atin yung spirit of simplicity. Yeah. Pauli na siguro itang Aranasan. wow, medyo timpang takot and at the same time atin pa mo namang nanita atin pa mo namang pamika ako nung migasos kasi I think atanda ng kitang last episode tamo na itang smart giving. Smart giving laring ngaliwang activities gagawan tam lalawen tamo retang essentials pa ba detang essentials sila mong gagawan tam Non-tangible gifts. non-changeable gifts na retang aman nun tam ay beli kan tem bigla itang Chris. So dakala retang okasyon and at the same time dakal pero meto nga mawawala ka rin itang the spirit of giving pa rin giving gift haral ka sigurong dininang gift kanta Ako po, kailangan po kasi even kung physical po, mas barati ang gagamitan ng wala nagamat. Nya kailangan babiye ka bayo kasi gening kaili receive pero yan puso pero yung wala nagamat yung magobrang mamye dawat it's life giving talaga. Mamamye. Metong ka ring makikurious ko talaga it's how we choose gift ngayon yung panahon na yun. Maliban ka retang sinabi ta din non-tangible gift na potang sasali ko ang regalo mo kunwari makananuya pong saluan or pipili na ning makanining regalo ketang taong dinan nyo Para ka na ako, it should be connected with that person. Nung ko rin niya maka-align ang tao. At usually, siyempre kaya Christmas is more on para ka na spirit. At sure kitang nung nining mami ang pong didinan yes it takes two to tango Yeah, nining meme kanini ay meme kanini brother Ariel uling baluda man ko naman dinan na maka-align mo rin kay kanakong perception, kaya kanakong beliefs. at yung karakter mo ketang media Oo, siyempre. and at the same time kitang didinan mo. wala mo baka na nung yako akit na ako and at the same time I appreciate niya malit ng ibi kung James atin niyang simbolo. Me, it's more of a lot more generic kasi usually I give books. Books. Nya sabi ko kang Bishop po dati, Bishop, sana mag-record ba yung libro before Christmas? Ewan na yung problema. Huwag natin ang pilihan. I don't really give expensive gifts. I don't. Nung every. But for me kasi, again, I give so expensive gifts to these people. Sometimes they don't really need it. Eko, sabihan na siguro ko ripot ko or what. But sometimes safe gift, wine, makanyan. Kasi it's something na, wine kasi, it's a moment that you can have a group conversation, makanita. So, I'm not really good in choosing gifts. Ako talaga. But I'm not fond of getting expensive gifts as well. No, ako komportable. Ikatamo na natin tamo talagang miyayaliwang pamamaralan mo. Pero the spirit is the same it's the spirit of giving it's giving and bari ka rin ikutang nano la rin regalo na mga tanggap tamo maliban ka rin ang sinabi tamo ng Christmas na more foods very simple which I really appreciate. Simple things. Minsan narita talagang akit mong
something thoughtful ila pang madalas na mas I appreciate man ay aga na kana ako nini kasi ibinye na ka ako itong mga makanita lang dalanan da ka po I stayed at the division office where kayo po di ba itang ipadalan kami po aga nakada kayo po ini po yung something na it's not the material na itang thoughtfulness na yun itang akit mo itang pintalana ka pa siguro mga niya renga lungari tamo na itang kagiwan na puntalanda ka kaya pinanako kaburi kitang dinagpala ka nung ninong ila palang dapat ka nung mumunta keng inanak aliwareng inanak ilang mumunta keng itang ma-surprise ka tsula ka magdalala pang dapat ing ari ing atlong ari ing wise man yung mumunta at dalawanin kayong inanak di ba ikang munta uling ikang ating keng Belen chuya ka rin ing rengat lungari lang may regalo itamo masing kultura tamo itam pupuntalan da na realize kaya tuloy itang kulturang ito bala mo tin yung katutuan ito kung real nanong nuka rin neng Pasko hindi nalo yung anak so nya pala na yung Pasko rin dadalo rin anak pero karastan nga itong hari, tayo nakapadelawan ng anak, ika na palang munta ka rin. Lawi, may puta meragol, pinala kong balo ka lang, migit na kal na ka rin. Actually, that's also one of the reasons, but Mark Karembinyag. Rapin, kukuha ka nung Karembinyag, ang famous people, kasi dano mo naman balo rin inaanak da. Yes. At makala noon time, para munta. Tsaka dano talaga kilala. Yes. Dano, hay na anak kaya, nara pa mo. Alat ang personal guy, personal touch. Connection. So, I think naman, anya siguro, maging tradition tamo rin inay na kailang mumunta ka rin. Kaya it's more respect to the to the elders. Yes. At potang tumuha na rin, metong ring buri kong gagawa na ni nga Beko is ngayon na yan ang atin pupunta lano rin tayo gawa na at yan namang Mami Harel. Bala mo mig bangko la pala rin. That is add extra to add extra. Itang ang Brother Banjo tama ka nakakitang add intra and add extra. Nagiging yan why don't you walk extra mile? Di ba? Punta la na la, the same time, magdala naman. Sabi ko, balang pala mig bangko lamon. Ngayon mag-withdraw la. So, banggit mo niya rin yung Epiphany na itang experience of Epiphany. Metong yakaring lalawan tamo ito. It's the gift of the baby naman. At saka rin ang dadaladang gift niya. Nanungno ka rin baluta naman, symbolical na rin akong James Nereta. Pero mo ko balikan ng ken theology. Brother really mo talanta. Nalakas Gold, Mir, and Francis. Balo ko reta rin experience. Nalakas rin na sa Bereta, brad. Medyo I think it's all about kingly function, prophetic function. Ampong kingly, itang gold. Itang priestly weapon. Prophetic. Yapin reta na retang. The incense nga para kumtanandaan tang dumalan niyang kasakitan for the salvation of the human being. Yes. Metong yung karetang kahit. Pero metong karetang highlighted mo rin keng kwento na ning Epiphany, it's the light. Yes. Metong yung karetang maging special sangkap na ning kwento, it's the light. Kasi yung mamyegi yung karetang karing atlong pantas hanapin. Mago laba. May jay wise man. At may awas lang king. Nano yung ba talaging special translation daw ka rin? King. Actually, sasabihan dapin, we're not even sure if they're really three kings. Yes. Many batan niya yata itang three kings kasi because of the three gifts. It might be more than three. It just happened Atlo lang gifts rin kadadalanda. Atlo lang klase. Patanang bahal, makanano karakal, retang pergi. Pati naman magdala rin makanta mo. Pero huling siguro, atin yung babye importansya. Karetang lumbagi nga reta. Kasi meto nga magregalo yun, ayan naman mo magdalang ita mo Putang munta ka kay meto nga lugar, ating ka pang plus. Kasi, ang bawa, may nga naking abe aking hospital na potang atin datang
magdala yung diaper, alimo diaper, magdala yung pang-prutas, magdala yung bulaklak kasi lalawa na itang pamangailangan na nitang wan, tang anak, it's Pero the diaper. ing tema ka rin tang naning mas importante. Yan. Ay, hindi pa pala yung tradisyon tayong Pilipino. Sinabanggit kaya, parang Oh. konektado yan eh. Sige. Timigdala na lang, may bisita na lang eh. Oh. Patama ko, na ano pang pwede tayong padala pa rin. Wow. Ilang nga magdala, Wow. ito na lang. Nya, lulutoy ka ng tema tamo, eh. Tang may tagan kayong lamesa. O, dala nyo na yun eh. Ano man yun. Wow. Metong yaping kayong kultura tang Pilipino ito itang migistay na pagdalan tala pa. Metong ya siguro masanting experience mo naman karetang atlong magoy ita na ano kayang pedalada karela. It's the gift of kain itang I think itang last part na nitang kwento. It's many na plaban kanita list siya. For me, dininano ng ginong wisdom eh. Ita kasing, kaya nga ako, wise men le, tabong kasabi ming metong haring Herod na matalino, at balo yun na paglokwa na lamo, decoy yan eh. Sabihin nyo, potangigit siya, sabihin niya ka na ako. Tanong ilang medinan wisdom din nga lung sabenta nga lungaring nga rin. Baka migbalik le. Pero because of their itang guidance na ni nga pong ginukarela mo rin, na itang wisdom mabi niya karela. So may naliwalang, no? Kaya palagay po, nung ila midi ng regalo mo naman, na mami lang regalo, pero ila midi na lang regalo mo rin, kaya nga pong gino. Kaya tang pamaglakbe lang ita, karga-karga, de, ing paninap ng akit de, ing regalong kukupas. Yes. Kaya pining ginuta mo. And maybe siguro yung balot na mo naman Cristo Karela, yung mission da. Mission da. Kasi, if I'm not mistaken, Epiphany, it's pakilala de ka rin Gentiles who are not Jew. Siguro, the way, reflection mo, nina, ita siguro po itang ito, dapat tanggapan rin mo, Diyo. Go to the other way, baka pwede yun na akong i-proclaim Yeah. the Son of God was already born. So, then, ako nang bahala na sigurong Kristo. O, munta na kayo karetang alwa. So, panyo ko kitang balag. Sa tingnan po nito sinabi nyo, Brother James, itang atagmon kayong ginong, ngeni, ako naman ngeni, pamalita ke. Yes. Itang experience Idala-dala ke, ne? Wow. Ikaw ang Brother James, kinonekta kitang penamdaman kita sinabi na ikit ke, experience sa aking gino. Wow. At ako mo ba? Yung maka-experience sa aking gino, dapat kayo mo Wow, naman yes. na-experience yung gino. Yes. Kembiyo. Yes. At manyaman yung experience sa yung gino. Mo, maluwat din panayan yan. Nempane na yan. But they saw the signs. They saw the signs. And then, syempre, the signs. Bala mo, retang kain niya. Retang mong kumain. Retang paglolon da. Sagutan ko na yun, potang natin na akong ikit sign. O yan, natin kong ikit sign. Na anong gawang ko? Kailangan ko ng... So, may nagit lang. Ikit na yung sign. Sagutan ko na. Yan, ika naman. Ikit kayong star. Ito yung sign. Yan yung pantunang ko na. Ito yung gawang ko. Minsan pinakembie tamo ne, kareng pangading gagawan tamo, magpakit ne paling Lupa na ning signs kareng miyayaliwang bagay ne. Pero ikatamo ne minsan, ala pare-recognize. Siguro the story of the Epiphany, re-remind na katamo karetang makantang bagay na mga di na kang mga di, pero ne minsan akakalingon mo, mo akakit itang Itang impanamdaman kung signs. ngayon oras sa ngeni, yung akit ding star, no? Wow. Yung ginoon, eh. At akala star for all season, star, mega star, ne? Pero ining star ay ini, kakaibayan, eh. At liligpas lang ang rin hanggang superstar rin, mega star rin, star all po. Pero ining star ay ining ginuwe kukupas, ne? So, yung akit ke, abang magsalita yung Brother James, at yung nga pong gino na, nano kaya niyang mikit la rin, lungari nga mo na yung mata ng Jesus na baby, po rin nga lunang ninong, eh. Already lang ninong ko, magdala lang regalo, ne? Okay, kultura, tawa kayo, kaya. O, tapos, ne, tang nano kaya yung saya na ning meto nga mami, eh. Ang pong mididinan, eh. Kasi, kaya ito, reciprocal, di ba? Atin lang panamdaman na bibigyan na ning malating anak, atin lang namang babye, eh. No? Pwede kasing ikamo, eh. Dapat atin niya mo rin, it's kaya ba? It's a domino effect pa rin, eh. Yes. Makikita yung lugod, eh. Yes. Pwedeng one side yan mo, eh. Wow. Metong kita nga banggit ng Kong James nandin na borike mo rin din ang highlight. It's bala mo itang
ako ba nung ika sinabi ko ikaw, James, itang, ay kay ka, Brother Ariel. Sabi na, ikit ke, ya kumuwari. Sana pamalita ke na itang, naman po, bagkus manatili na kaya katanga duay tang experience, pero dapat sana, ay biya ka naman ka rin aliwa, bala mo paying it forward. And metong ya po karetang akakit tamong bagay na sana maging kultura tamo when it comes to Christmas. And Brad, emo itang pamalita, itang akakit de. Panamdaman din ginupo tang atsuka, iris Brother Ariel, iris Brother Marvin, iris Brother James. Balot panamdaman de na at aliway panamdaman. Putang abe mo rin kaluguran mo nga rin. Aliwala retang, atin tang kaluguran na aliwa, pero aliway tang alupayo, putang akit kay Brother Marvin, Brother Banjo, aliway panamdaman. Uling itapin itang lugod ne. At pami kaintindi. The experience of the Magi during that time na itang ikit de at pemalita de at penamdaman de retang belitaan da. It's their experience. Yes. And every year the spirit of Christmas, the experience or the re-experiencing of that Christmas, palalyari kaya katamo banwa. Pero how do we now give balamo itang bibiyayan tayo mo naman tang experience sa daring mago. Kareng kapara tamong tao ngayon. Sabi mo nga, metong ya kareng kulturang Pilipino itang kukumpleto ang ding simbang bengi kasi atin lang wish na sana mag-grant. After may granting wish mo, is that the end? The Magi would like to teach us, balamo itang, Continue. Balwa din pininayin tang star and that is their sign nang ikit dan EDP hamak. Diba naman itang EDP hamak. EDP hamak. Bagkus pengarapan dan na sana atin mo namang manakit ka rin. Ne. Kung James, tingka man. I think the grace of God is really working, not only during this Christmas season, but also through the church. Diba yan At kaya, of course, we don't know the exact date ng birthday ng Christ, December 25. And this is even a Gregorian calendar. Nakapilan niya mo may invento yung Gregorian calendar. Pero lawen church calendar, towards the end of the month, year, karin neken na ikay, but after na nito, mag-start siyang year. Eh, nanong gagawan tam resolution? Nanong gawan tam bayad? Bilang sasabihan mo siguro ng Santa Iglesia, ay ni by Tigino, start of the year, gagawa kayong resolution, blam continuation na nitang a girl thing nandun na. Gagawa tamong shout out po. Shout out po. Kay Ma'am Dory, yan po ang Ma'am Jo. Yan. Jo. na ay mag-starting year, new challenges, new thing that you will face. Pero ako may kaganang ka. I need baby Jesus. Baby Jesus. Dala-dalaya. So anything na that you will face, ako pigagan na ka at think ka yung guiding star. Kaya ba before the mid of the year, tatakit ang Lent, Holy Week, oops, ating kong kayang challenges ken. Ako may gagan na katin Easter. Wow. Yeah. Buri kitang may kating experience ko ngayon. The ting experience. Itang ting experience na mo, Brad, na isip kaya mo na New Year, sabi mo, susulat lang New Year's resolution. Sabi na nitang girl ting nating detang to-do list. To-do list. I-accomplish for the rest of the year. Abang gida rin kitang girl ting din. Hi, shout out po kaya kayo. Apo itang mag-ilista mo retang grasya. Maliban ka rin ilista mo rin ang buri mong I accomplish for this year. Gawa kang list. But at the end of the year, sabi natin Ate Dory, sana re-revisit mo la reta, lalawin mo na mga accomplish mo la. Yeah. Pero, what if mo ay accomplish ngan kitang dulo? Nano yung gift? Kaya pala you can dulo na ning banwa in Christmas. Ating kang plano. It's time to evaluate, something like that? No. The point is, ating kang plano. Then nilaburi mo accomplish. Ating kang i-accomplish. Sabi ng baby Jesus, I will come to you and I will fulfill it for you. Okay. Kaya nga at the end of the year, karing ko laging daratang. Potangala na ang buring pula yan, datanganda ka, at sabihan ko kaya ka, magbalik ko, bansopan da kang accomplish mo na rin.
Then that's the gift. Bakit siguro kanyang bandang dulo? I think that's the wisdom. One the part. grace of the grace One of part the na. church. Wow. Nagawa nito. It's all grace. Siguro it's the gift of God to the church, and the church itself is the gift itself. Yung Santa Iglesia mismo. So, speaking of gift, sabi ko ngayon Pasko, makanano tayong didinan bibiyaya nitang sabi ko potang may katanggap ka, ibalik kung kanin. Minsan exchange gift yung iuso na yung Christmas Ipag-exchange gift tamo. Pero yung exchange gift madalas, nung lalawan tayo potang kay metong akumpanya yako abagot da ka. Iya palang dinang ko kay batikan dinan. Wala mo det. May evolve na ali yan may babalik ali may babalik itang gift ketang. May evolve na yan Nanganak ko, ating ko mong exchange gifts. Adwa kayo mo. Ali, may bunot nung Kayatin monito. Yes. Na edabalo, makanyan. Wow. Up to that time, atin ng value Something to. Up to may grebo about. Yan abeda ni nani kaya wishlist na nining kay ngayon. Atin ang wishlist. So itang at least itabong niya kabagot kaya kabalo na nanong buri mo. Ate mo balo nung nino naman yung mamiyeke ka. So may evolve. Ako naman, yung experience ko ganing bahay Pasko kasi rin ang anak-anak maging supervisor na. Siguro panin to lang ditang monito. May karoon pang makanita. Pero ako feel ita talaga. I'm so sorry. Kaya masyadong panamdaman ng monito po itang exchange gift. Kasi atin yang at the other side of the coin natin yang medyo negative na atin yang dindam at kay mamburini kung naman kailangan nini patang kay pala itang resources sa maging sayang. So mig kaya ko mig resolution ko after all the activities siyempre naman ako naman tuki ko kay kaburianan ng organisasyon. Unang mig kaya ko I voice out my opinion, sabi ko sana next year naman mag-be more tamo. Mag-add extra tamo na I want you give something na 200, 300 for others. Yan. Ang piyaguman tamo, piyabenaben tamo at dagdagan talagang bibeta ka retang security guard tamo, retang janitor tamo lang 13 month. Retang balo yung JO, mga ganyan. So, ating self-fulfillment. Kaya sanang kitang tanggapan may mahid ko namang 100 Pero bala mo siling, bala mo alayang medyo tas time bagya. Itas tayong bagya. That's the first level of exchange gift. What if itang dininan mong gift niyag yung ibalik kaya? And that's the paying it forward, sabi na. Bala mo itang ganing panahon ng Pasko at sabi na nga, dakal 13th month, dakal Christmas bonus. Kaya ba't yung gobyerno din pansyakin si Mildeng? Ay, sorry. Dakal ka tanggap, pero makanano kang mag-give back ka natin. So, balamit ang wisdom ng brother na in-air na it's giving it forward. Aliya giving back. Giving it forward karetang balo tamong eneyag yung ibalik kaya kahitang binyay mo kaya. Sometimes, at ibiyena mo kaya it's the spirit of balamit ang gift of you are capable to give. It's more on paying forward. Forward. Very poor mentality. For me, poor mentality. I'll give you, you give me. Why don't you give? Just give. Nang before Christmas, Rening Eagle Scout alumni niya o Rening Rover Scout. May project lang, old toys, new joy. So, may gather lang different old toys. Then, actually, looks new. New joys. So, nang before lumikay, pagkainda ako, opening remarks na ako. Put on the spot yun na ako na naman. But sabi ko, there's always a thin line in giving ako. Sabi ko, are you giving to make yourself happy or make others happy? It's both, Na, is it naning priority, naning main? So that people will say, ang kagana ka mo. Or is it something na you want to give purely just to give happiness? Byproduct niya mo itang mesaya. Be conscious on that one, sabi ko karela. Kasi, nung makanita yung intention you just to make you feel happy in priority you, then you're not giving
true joy. Buri mo mong palakpakan ka, itapda ka. Sabihan niyo mo ka ako gawang ko na mo. You don't need to spend that time. Wow. So it's very important, sabi Karela, when you do this activity, be conscious. I wanted to be in your consciousness that when you give, it's really giving joy to these people. Kasi, nung itamong self-fulfillment, mechanical niya mo yan. Now, if you want to give joy, you will have the urge. Kasi ikit mo rin ang pictures da rin ang anak dininanda. Kasan tindang i-painting reta, salita. So sabi ko, but after, so sabi ka rin, be conscious about it. Kasi nung nga ako sinabi ni, ako maging conscious. Nung ali, papogi po yung siyang datang. At sana itang sinabi ng Brother James sa ito, maging culture kay katamo. Itang aliway itapin tang mamiya ka bangka nito banta para kay kane naman para ka rin aliwa bala namang maging masaya kembi. So bala mo itang the reason of the birth of our Lord Jesus Christ, it's not about him. It's about his love kaya katamo na. It's about others. It's a pure love, others. selfless love na. It's others. Balo na after nang ibiyang sarili na kaya katamo. Iyang tayo pa karas na ning Holy Week. He is conscious about that. Kaya nga may nangis siya eh. Pero Mary, may nangis. Balo na matehan naman. at the end of the day, talagang binyeda pa rin nung nano itang para kaya katamo. Now that we receive that, we re-experience it every Christmas. And we re-experience it in every day that we live. Itang simpleng bagay na ating kangadalanan. Just give. Itabin, actually, Brad, nandun pimbeming tema. Sabi ko, what's paid forward? Minsan kasi pag paid forward, bala material eh. Ali. Puta bala na rin paid forward, puro pera, bigay ng regalo. Even a half smile. Even a gesture of kindness. No? Itang sinopan may memwat kaya pagbitan ng may malengkiya sinopan may. That is paying forward. Mo namang kilala yung tao, sinopan may. Magkasakit siyang lulub kaya kayo uling matuwanan, sinopan may. Those are the things na very basic pero itala din ko consider na paying forward. At in kultura ngayon ninungyang maging paralan king kaya katamong komunidad. Kasaya na sana ning yato nung itang kapanton kapalit. Kasi gawang ko ini bang kanita maboto ko. Kanita makay ko na. Excuse me pero gagawin ko ni pauli na ning masaya ako at panandamang king Ginoo. Sabi ko Brad, we're talking about forward and backward. What about inward? What about inward in us? Inward inside of us. Kasi para ka na ako, bayo ka mag-paying forward. Pay inward. When may paitang paying inward. Pay it inward. Hindi na kaya kaning Ginoo. Recognizing the blessing, nabibening Ginoo kaya ka. Then paying forward. Before you pay it forward, kailangan balo mo na. Inward. Balo mo pa mo retang tangible and intangible gift. Tanggap mo ba kanta? Baka na kami saya nung ikaw puso mo katalaga mas. Hanggang numano kaping miyasa yan minsan it will manifest karetang kakatamong gestures, kakatamong maging expressions. Wow. It's very enriching talaga. One is you know you're blessed, you're gifted. How you use it, it's very important. Anya siguro gifts niya. Remember even the parable ng Christ, parable of the talents. No, emphasize. Bilang babalikan. Everybody has unique gifts. Hanapin niya. Could just imagine. Nung pipare-pareho nakatangan regalo ng Ginoo, ay boring world din. Yes. Could just imagine everybody's like Mary. Boring ito. Everybody's like Joseph. Boring. He made all different. Anya siguro yung regalong may mo na are different. Maybe because the Lord is trying to tell us na you have different gifts. May pamuno na kayo mo. It's all complementary. Imagine mo rin ang 12 apostles.
Nung pare-pareho lang. Pare-parehos lang ang Ang boring ng Christ. pare-parehos lang ang Pedro na no? Masya sa buntok. Ay, kasakit ko gulo. Tala sa Jesus Christ. Ala ko marunong kakasabi po tang ating giligit kening metong ano. Kaya siguro nung tanong seryoso lang na, yeah, tama, Ilian. Sino ko po. What a poeta. O yan, itong ni Papa niya, likot langan. At the end of the day, stoy happy naman, the parable of the talent would always remind us na Why ngayon don't Pasko we, na. no? We give it. Aisip ko, tuloy kayo na sinabi tang backward, forward, inward. Inisip ka rin tang upward eh. Apo itang downward, ang po yung sideward. Kasi sideward, word. recognizing also the people na mag-walk kayo side by side in your struggle to move forward. Yeah. Recognizing those people na kaya beta mo through thick and thin, through times na miyang-yang tamo, keng mipako tamo keng cross there always Mama Mary and the beloved apostles John. will stay at our side. Lambeli ka ng taytang kang among Kenneth, Sana ne? kayo. Itantok ng among Yes, Kenneth ng yes, retreat yes, tamo, ne? yes. O, shoutout kang among Kenneth. Paid forward, recognizing walk that ang yan na before. makakain eh. Paying backward, karetang mimiyay kaya ka. Awa naman. Recognize mo lang. Lagi Paying- naman natin kasing ginagawa yung paying backward. Paying inward, recognize mo rin yung sarili mo na at some point Tinanggap kailangan ka. mo yung i-pamper mo rin yung Tinanggap sarili. And paying sideward, karetang tao. Itang pay it downward na ano naman. Yan. It's our humility. Humility, At the end of the day na dapat maging humble tamo karetang Parati. maging achievements, maging recognition na kaya katamo. It's not us, but it's paying upward. It's ay may gita mong kay. Linaweta lang ang side by side. Side by side. Okay. 360 degrees. Ay siguro mag-break tamo pa mo na ikit ko na lawan-lawanan na akong Brother Abel. Mag-break tamo pa mo po na keng kakatamo pong pa magbalik na basan tanaw po retang maging messages da rin kaya beta mo at syempre i-recognize tala po rin kayang tabe tamo ngening bengi. So ali kayo po mama ko at itipo yung programang Makiramdam at Magparamdam. Brother James. Like ko, love Love ka. ka. Pakamalang kong kapatid, King Gino. King lagyunan ning pakamalan tamong Arsobispo, Most Reverend Florentino Labarias, makiabe ko kaya kayo para yatadya ang mensahe ng bayong banwa. Isang wan king libro ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang sasabi, I saw a new heaven and a new earth, but now they are gone. Akakit ke imbayong banwa at imbayong yato. At ining banwa at yato nga iti mitdane at pati na ing dayat balat may walane. Ing bayong banwa nung maganyan, metong yan pamagumpisa at metong yan pamagbayo. Nung Jesus ing Alpha at Omega, ing umpisa at kapupusan, gampanan tamo sana ining pabanwa nga iti manatiliya kaya katamo Jesus, antimong kaya katamong uliran, antimong kaya katamong pagmulan at kinabdaling patingapon sana giyang potang mayari na yung obra tamo king ginungan makadaon ingega ng bagay. Kilog na ning bayong banwa, muna na siya biyan, ibayo tayong kaya katang asal. Yan katuparana na boses sa kukulait king lilang nga ng San Juan. The kingdom of God is at hand. Change your lives. Yung kairiyaning banwa, malapit na. Alilan nyo rin kaya kong ugali. Magbayo kayo. Propeta Joel nga nang sinabi, gabakan nyo la, aliwain kaya kong imalan. Gabakan nyo rin puso yo. Anawari, you rend not your garments, but your hearts. Nawa, bayong espiritu, bayong puso, anang Ezekiel chapter 36, I will give you a new heart and a new spirit. Sana po,
ito yung Espiritu Santo ngayon yang manalali, yang tumayod kaya katao at manatili ka rin kaya katang puso, kaladwa at biye. Ini po yung wala ito yung talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Ing Enero 9, kaniting Bayong Banwang 2023, aldo Lunes, yapin aldo kapag masosyan, king kapiastan ning pangabinyag ning Ginoo. Iting kapiastan, sa saraning panahon ning Pasko, king kalendaryo ning Banal a Kapulungan Katolika. Paganakana naman niting pangabinyag ning Ginoo, king ilog ning Hordan, ing ulaga ning kekatamong pangabinyag, nunuka rin, tinggap taya ing dangalan, ning pamaging anak ning Dios, at ing pangabuklat ning banwa para kay katamo. Pasalamatan tayong Diyos para king kalam ni sakramento ning binyag at king kalam ning Pasko. Kayan tabi kaniting kapag masosyan ing radyo ning Arkidiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at ing kayong talasuyo, Reverend Father Marvin Sinlao, Direktor ning Domus Pastorum, Balepari, Pampanga, Peace, siyudad ni San Fernando, Pampanga. Magbalik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At bayo tayo po isundin kaya katamang piso sabihin nga ng Bengi. Basan tala mo po rin mapilan ka rin kaya katamang messages from our viewers, texters, at same time rin ang kaya betamo po. Shoutout po ka rin kaya katamang Facebook viewers. Echo Mike Papa, Bricks Kurt, Feliciano Michael Guzman, Morgado, Ray Pangan Garcia, pinsan kaya po ita, Edgar Macapagal, Mary Rose Bascos, Madge Panes, Lingat. Weng Sibal. So next week po kaya betay ako ni Weng Sibal, Kenny. Sabi na, okay, may commit kang bigla. Rolando Cordero, May Labajo, Reynaldo Espinosa, Evaluao Sante, Cesian Regala, Berlinda Basas, Marie Friz, Angelica Saludes, Somera, June Mark de Guzman, Asuncion Miranda, May Labajo, Reynaldo Espinosa, Rodel Viloria Galamay, at saka kay Analisa Kokila. Yan. Kare pong Facebook comments, Kong James. Ay, kabat po ka Sister Weng Sibal. Hello James, Marvin, and Brother Ariel. Living simply so that others may live, give until it hurts it hurts no more. Mother Teresa. Potang akab yusan me itang pamamyeng ita ing peka manyaman agrasya. Sinaup ka ali uling atin kang sobrang nune idake me nung nano ing atin keka. Yabin. Sabi na naman Sister Vivian Gonzalez, happy viewing from San Agustin Parish, City of San Fernando. Ayan. So, Something ng expression ni Kapampangan niya. Nanito. Kung ang English, when you feel great, I feel great. I feel good. Kaya Kapampangan, kanyaman ng pakiramdam niya. Kanyaman. It's like food. Wala mo. Food na naman. Kanyaman. Pamangan na naman. Wow. Pailig yung pamangan ni Kapampangan. Yapin. Kanyaman. At kaya naman pong bisang mag-donate or mag-advertise king kaya katamo pong radyo na. Pwede kayo pong mag-email king asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Sabi dapin po king girl ting nandun mangaroling lakano yan. Pamangaroling po, ali kami po magkanta nun makipagkwento kami po kaya kayo. At kaya naman pong bisang mag-donate yan, mangaroling kami po via GCash account number 0905-3194871 na makilag yung Joseph Mary Bakay. Akitsula po kayong description na ning kaya katamong Facebook Live at kayong pong screen na kakitsula po every now and then lulwala. And at the same time ka rin pong commercial gap po sasabihin daw po Remy Ayaliwang platforms na nung rin pwede kayo pong mag-donate. BDO, BPI, GCash. Yan. Sana po pamalita tayo mo rin ulit na yung radyo tamo po. Kayan tabi tayo. Karen kaya katamong miyayaliwang kwentuhan yan. Sana po kaya beda kayo po. Okay. So magbalik tamo po kayong kwentuhan na itang regalo na ning
Epipanya. It's the light that give us guide. Ken kakatamo pong pamamaya ka rin ka para. And speaking of guide, atin po ken kakatamong Santa Iglesia. Santa Iglesia ngayon na maging giya tayo at the same time maging yang mismong maging pastol tamo. Yeah. Ne. Before the year ended, Before the year ended, he passed away. and he joined our Nino mo yan, Creator. Yan. Nino mo yan, Kaya mo pong kaluguran na Papa Emerito, Emeritus. Papa Benito, Kalabinganam, nanongno ka rin. Binyay na niya po yung tauli ng inawa. Tauli ng inawa, kaya katamong biyeketi yato, pero mumunang inawa. At ginhawa, uli nga kakayabi na niya kaya katamong. Di na lang kaya katamo. Diyos. Di na lang, menat bus, anong no ka rin yung maging, yung pupunta lang tamo, uling yung maging pangarap tamong akayabe. At ipapabenito, may giya pong giya kaya katamo karami ayaliwang paralan. Nano lang mo puretang, kaya katamong pamamaya pugi kaya, nano lang mo puretang agagan na kayong binye ng paralan kaya katamo. Bani ikatamo namang laiko, bidin ng tamong giya. Kaya katamong mission bilang parte na ng kaya katamong pisambat. And definitely, it is to sanctify the world. Sanctify the world. Nano yung po itang giyang atatandanan nyo from Papa Benito. Kong James. So, Pope Benedict po, no, I think you read a lot, no, about Pope Benedict na. Even ng Cardinal Joseph Ratzinger, he's a sabihan tamong learned theologian ng Pisamban. Ang karakal po writings, deta pong alwa, tingko pong chance basa ko. At nung pong pangasanti. I appreciate retang writings na he's a German and German culture. Mas importante wiya po ka-relate ang titulong professor than a title of a president of a company or what. Mas importante ya po kareling education. Nga po, in contribution na pong Pope Benedict kay katam, retang writings na. Very substantial lang. Yes. And it's, marakal po karela about charity, about love. And it, pisasabihan tamo, you give, may kay, and that can only happen through charity. Data pong writings natin niya pa po sinabi kanita, balo ketang, if not ketang salt of the world or ng cardinal niya pa, salt of the earth, ang pong light of the world, either of the two po binanggit niya po yung Pilipino. Kasi itaretang writing sa reta was part of an interview. Sabi na, yung Pilipino ka nang kasi kaning kahit mo, ang religious fanaticism. Yes. And the challenge is the spiritual part. Spiritual part. So, minsan blang masakit siya yata ito niya. Blang mag-criticize siya. Pero, meto siguro sasabihan naman ng mga ganito, makapunlaning salt kaya kayo makapunlaning light. Oning, dapat, itang religiosity ta mag-manifest sa kita spirituality ta mo. In short of saying, nung mali ay to tolerate. Ay to tolerate. But even kita role ko as lead ng like kari niya naman lulubing social teachings. Yes. Atin niya naman sinabi about social teachings. The role na nin laity is on the promotion of social justice. Yes. So, I really appreciate po Benedict. Tsaka nang mig-resign niya, nang feel na anonymous. Siguro sabi na, I cannot give on, siguro na. Kaya I give 100% ko na on managing the church affairs. But I can still help in praying for the church. Mig-resign niya. Yes. That's humility. Yes. In more than 600 years, lang mig-resign na papaya pa. And I think itang manuan da kanita, itang 600 years ago, man talaga mag-resign May koya. Bla meg awol yan Meg awol, something awol, like that Mga milyari kaya. So I think iting kayang tamo kang Pope Benedict. The example of humility. And bla mi John the Baptist mo naman
Siguro prepare niya yung Pope Francis. Mm. And then, okay no rin, Adrian Tichik, so tuloy mo na muna. Sabi natin bayo kay being mikropono king kakatamo resource person itang ka nung experience tamo karen balang metong karen kakatamong profession every now and then we climb the ladder of success sabi natin and even Pope Benedict climbed the ladder of step by step being a priest or deacon priest, Monsignor, Bishop, Cardinal, and Pope. That's the half pala ng kakatamong travel kaya kakatamong professional life. Pagandaan tamo kano itang stepping down because somebody must move up. At you can gulot tamo. Kaya bemeng maman keng ladder of success. And that is the most challenging and kanitay masubok in humility mo to step down and to recognize that somebody must step up. Ban kanita, mamanage siyang masalese. And I think that's the most courageous thing na pwede nang gawan ng Metong Santo Papa. It's to recognize that someone must step up. So I am now stepping down. Without creating a dynasty. Yes. Hello. Without. Hello. For me, like sinabi ng Brother James, libro, writings. Okay. Pero ako, itang humility. Itang humility, itiping mantra mi nganing gawa mi nganing 2023 kin DepEd is to see best in others. Think ang akit na kailangan may ilelay sarili mo tiyang ang ating nemang kagiwan ining tao ngayon. Yes. Minsan kasi maging kaya na nitang ako di ba? Samtang kaya ba minsan dinglawen talo na atin naman mas pwede naman Kenny. At diyan tayong di maya pa oras para yan naman makatahingikid kong humility kayo na migleleya. Pero kitang pamaglele na atyo pa rin. Kasi ating leleleng lumelene, itang maglelene, pero atyo pa rin, di ba? Itapin naman mong mga diya, lalo na yung naisan de iglesia, atyo pa rin The spirit is there. Pero itapong flesh na po na yung pisasabihan na yun, nakanuwag yun yung katawa namin. Ako, bala mo, bigla king aisip tuloy we call him the German Shepherd. German Shepherd, nung balota mo rin, nakalakwan talagang kinisa na ka nung kailangan na kang kinisan. Pero siya kitang lugar ngayon, But in that stiffness, strong personality ng Pope Benedict, ikita itang soft side na nanong ka rin. He recognized his weaknesses. And sometimes, that is the gift na buri ng ibeke katang, that at some point in our life, we have to recognize our weaknesses and be our strength para maging humble tamo to recognize na tamo complete. We need other people to complete us. We need other people's help. Tang paid sideward. Kailangan talagang sideward people tamo na maglakbe kaya bedan At i-recognize tamo that somebody must be in our front. Waman at ating panahon keng pa mag-serve tamo keng pisamban metong niya pong challenge mo rin karen kaya kapatid tamong like that at some point in our life potang atyutan na ketang point na feeling mo may gisa na ka ating mga tanetang feeling mo may gisa na ka idea, consult the people at your back, consult the people at your side, and be prepared to humble yourself at recognize mo na reni na pala rin to see the best kailangan in others talaga. Kailangan namang best And Pope Benedict taught us that thing. Na ngayon may maalam niya, tahimik pa rin. humble niya pa rin kinwa eksening New Year, kinwa eksening kay. Pero may natili yapin kahit ang monasteryo, tahimik. The simple Pope. Very simple. Dati, we see him as very grandus Pope, nang muna yung lumulking kay, di ba? Sinulod naman din yung ganaganang kay. But, papakit na mo that this is the highest pontiff. So, we have to know that this is the highest pontiff. Pero at the end of the day, makasadya ko ang lako rin. Kung mateng sulod ko rin. Wala makating sanabi na. Ilukas ko rin. Makayato lang bagay rin. Ulingin kem puso ko, I will be with my Creator. At the end of the day. Kong James. Kong James, sa tingin ka man. I just
ako pinget ang Facebook post ko na may encounter with the Pope because of the teachings that he did. So, for sure, ang teachings na will be remembered for a long, long time. So, siguro, anya po babanggitan niya po yung Pope, it's one way of honoring him. Yes. And we pray for his soul, Yes, yes. for Pope Benedict Emeritus. Yes, yes. Ako rin at the end of the day, retang atlong mago. Atin na ba lagyo? Dininandala. Melchor, Gaspar, and Baltasar. Pero we know them as the three mago na Mago. na may We used to celebrate it January 6. six. Yung Kanita. tatlong haring mago. On Nyeni Alina, it's really Epiphany. a Sunday After the motherhood motherhood. of Mama Mary. Nanungno ka rin ila pong metong mag-represent mo rin kareng hentil, one. And at the same time, memye puge. At the same time, mission. Sabi mo, kaibadda ka rin, paying forward. Paying it forward. Mission to the Gentiles, to anywhere. Alright, so dakal tamo api sabi sabi dapin Kanita ang overtime. Sanena kayo na. Sanena la. Lalo na ito special episode niya. Alalawin kaya pa yung technical term. Akbang ka na andang pa yung mutot to. Paglob. Pero ang galing la rin. Galing la. Di nang tala mo luminuto, alipat deking next show. Okay, siguro last message na bilang metong alay ko nano lareng mensahe tamo karing talapak ramdam tamo ban ilaman manampang la namang karing regalong tinggap da karing kapara tamong lay ko. Siguro sabi natin you cannot give what you do not have na. May katanggap tamong yayali mga regalo makananong talang i-inspire rin kapara tamong lay ko na ilaman ibiyede yung tunay ng diwaning Pasko yapin tayong pamamye. Yeah. Karing aliwang alang kapasidad na mibalik ka rin ang mga tang bagay. Final message. Yeah. Happy New Year po, 2023, Brother James and Brother Marvin. Yes, po. Para ka na ako, just look at the star. Itamuan din na nangatang star ng nga pong Ginoo. And this is an acronym, star. Kaya kami ako babiyayang kaining star. S means see the future. Yeah. Let us see the future. Kasi rin nga lumago na ikit ding daratang ang panahon. Ikit ding ing hari. Mibait at haring magligtas kayong kakatam. See the future. Kaya tamo para king yatong ini. At yung tapong mas maya papunta lang. See the future. And then, letter T, think of strategies on how can we do these things na itaping paying forward. Ating paralan. Marakala paralan basic. Itang sabi na, itang luguran ng kalupang tao. So, panlareng mga kailangan, lalo na itang itakilala. Itang emaninayang kapalit. Think of strategies. And letter A, lagi tayong nagtitink ng think, lagi tayong nag-resolution, wala naman tayong action. So, action. Paditak, gawan tayo itang dapat tang agawa. And then, nakit mo kang beta mo, at na palang malilyari kitang paditak, dita kaita. And then letter R, the last number for stars. Remember. Kaya hanggang gagawan tayo ini ating mag-guide. In Diyos. At din kaya beta mo. Botang agit pala ni Brother James, Brother Marvin, yapong Aposeto, yapong Dong, ren kaya katam kaya Pisamban, Brother Banjo, ren kaya beta mo kaya naging Lycolab. Ining Lycolab ka. Metong yung instrumento para remember at yung tamong Lycolab ka. Na every Saturday, makiramdam tamo at makaragdag. Mag-voiceover niya naman niya. And star po kay kayungan. Ining 2023. Dakala salamat talagang DepEd na DepEd sir kasi we call that acrostic. Agan ng aking Madam Melit. Ma'am Melit, kumusta na kayo po? Kong James. Ito pong last message ko po, kung quote kaya mo pong bagay, ang Pasko ay sumapit na po. Sabi na po kaya last part, tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Nandun po pa niya tayo pong pisasabihan yung pay it forward, pay it sideways, upward, downward, forward. Let's replace po itong pay with share. Wow. Share it po. We share it po kasi po pay palata mo, it's always material. Materials. When we share it, we share our time, our talent, and our treasure. Yes.
It may be forward, backward, left, and rightward. Nabanggit kami po namin Kenneth, nandun talk na kaya kami, sabi na po is walk before, beside, Behind. but it is important we walk with Jesus. Yes. Yan po. So marakal pong challenges pong daratang kaya pong yiray ni, marakal pong kay. And since po I'm involved po on the social action na po ning isang ban, mapagmasid tamin mo naman po. Wala tamang po nga bien pero or what. The cause for social justice is very important. Nung pong agawada pong mamiyang resolution of within 75 days in korte, sana po wala na pong makakulong ang marakal. Sana po rin pong inosente. Rin pong kabetan po king prison ministry, Sister Weng. They can attest po. Rengaliwa po, they are there for years. Ala pong matutupad. And part po sana ng resolution. Let's be conscious. Siya po mag-criticize sa aking gobyerno does not mean we criticize them. No. We're just telling them, please do the right thing. Ita mo po. So, part na po nito, intro ko naman po, ditakla pa po rin mag-register po king COMELEC. Open niya po yung registration ng gaya pong January 31 nung po matuloy yung May barangay and SK election. Sana po, nung pong manyambutla po itang kay ng Attorney Makalintal, May po yung election. Pero po yung batas, it's December. October. So, mag-register tamo po. Bukas po, piyesta na po ng Epiphany, simbatan po. Yun. Kalupa na po ning sinabi ko nandin ulit ang kiyamo kalupa daretang sinabi daretang kapatad tamong kakaluguran nakalay ko king girl thing waman sulat tala retang kakatamong maging blessings. Isulat tala rin from those blessings, isulat tamo rin maging plans tamo to share it forward. Karetang taong talagang balo tamong kailangan tamong sopan. One, it's those people in the prison at di naman pala pwede naman bakit ka tamong gawan. Kareng gana-gana. Don't make it exclusive for those people who can pay. But let us live out the spirit of sharing. Aliya mo po material bagay. But we share time, talent, and treasure. And make a plan. Make a plan for this 2023. Sabi natin. Think of strategies po. Think of strategies. See the future. Take action. Yes, mag-action. Act on the plan. And waman, at the end of the day, ating tamo pong bagay na iagawa, on December, the baby Jesus will born again. And He will fulfill whatever missing in our life. Yes. So, dakal pong salamat So, thank you very much. Kung James, biya tayong pamamugay kayong kakatamong. Kaya, Ben, ako po yung magpasalamat. Brother Ariel, salamat po kayong pamamaya ng oras kaya katamong. Sinabi na ako nandin, aliwa naman mo yung ining taulin, brother. Opo. Basta po yung kaluguran ko. Yes. Dakal pong salamat kayong pamamayang panahon. And Mag-MC naman kanito. Opo. Webinar. yeah, ali kasi. One time, i-MC rin kami itong retreat na ning Laiko. Kita po king Nasa? Lubaw ba nasa? Lubaw. Ano ba Baguio? Kareng kamag-anak ko kareng Bitug. Wow. Kamag-anak kitang resort ka rin. Kung King Lubao. So, putang bisata mag-swimming. King Lubao. Okay, dakal pong salamat, Brother Ariel, kay Mama. Pwede ko pa pong mag-greet, mag-shoutout ka rin. Shoutout po kay family ko. Yung apo ko po Charles. Yung kanakong bunso James. Bunso ko James Vincent. Yung wife ko. Yung abe ko kayong Akba. Yung abe ko kayong Catholic Fellowship, Teachers Fellowship. Happy New Year po. Yes. Kempong Laiko Labka. Happy New Year po. Thank you very much. Kon James, shoutout. Shoutout po karang kaparokyano ko po Angeles City, Holy Rosary Parish. Ang po king Raapo Shrine. So, ang po rin pong Boy Scout, syempre. Ako kalinguan. Yes. Shoutout po ako naman karing kaya abi ako Kimbalen, abi ako po rin ando akong anak, Chop ang papa po yung Marcos. And sana makiramdam lang ini. Aring ngabi ako po baling katuangan ko yung abi mi kangaroo. Then kimpong bale matwa. Hello po, Happy New Year kaya katamongan. Then imako yan.
Pakipangaditaya rin po yung kapatid ming special na medyo dadala niya pong dita ka physical challenges ngayon. So sana po pakipangaditaya. And at the same time po, shout out po ka rin kakong kabarangay, magkoral dal ngayon. Yan. Sana po, nung nanoy po yung tuntunan na binyanan ni Kakatamong Pari, tokyan tayo po. Uling, hindi po tuntunan na ini, aliya po tuntunan, ban kanita may mabawasing saya. Noon i-istuyo nung nanoy talaga yung tuntunan ng espiritu ng koral dal. It is a thanksgiving, but at the same time, it is a solemn celebration na nung ka rin. Didinan tayong pugi, aliya mo po pura saya. So dakal pong salamat, and at the same time, Canberra po rin bibilog King Archdiocesan Council of the Lady ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. King pamanimuna na po ni Kakatamong paboritong Ninong Banjo. Ninong ng Bayan. Yan. Sabi natin pong Archbishop, Ninong ng Bayan. Banjo Serrano po. Ito yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King Radio na ni Kakatamong Archdiocese. DWBL 91.9 Bright FM. Ako po naman Kuya Marvin. Ako po Brother James. Brother Ariel po. Mamon na kayo po at pasalamat. Domingo po bukas yung bata mo. God bless everyone. Merry Christmas, Happy New Year. Dakila pinaghanapa sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Ng panahon, naikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Dakila pinaghanapa sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatanging sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbing maghalay ng sarili. Ay kong dakila pinaghanapa sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng bayan, sugo sa sambayanan. Dahil ko dakila pinaghanapa sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago
sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang